Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam no asino ti lumabas, nanang. Na, ninemya akaaruba tayo may. Asino nga jay kaduan na. Kasla ni Artemio may akalugaran tayo. Isong agpaiso, nanang. Kitaam ani sweet da magmagna. Nagalas akit kitaan. Ay, amangan mo't no at da relasyon dagiti dua. Siguro sayang mo't ni Artemio. Ay, uy nga raw. Sayang ti kinagwapo na. No day taan nimya pa ilang may ti asawaan na. No katawunak laang ni Artemio, nanang. 25 na laang dayta. Ni Nimya, 35 nan samot. Ay dawaw, pagsarsaritaan nyo manayin ti Carlo patayaw. Apay ka di aya, imatalmanan tadila yung agina. Ay, agsarteng ka man no awan na saya at nga ibagam si ka Ronald. Ha? Ay, man nakibiyang ka lakayan. Julia, adaman masaludsod ko kaan ka. Anya te saludsudeng, Flora. Dan sa relasyon da Nemya kan Artemyaw. Na, saludsudeng pailang mo't kumadlaw mo't. Ay, malas mo ni Artemyo ano kasta. Malas. Kasano mo ana ibagam amalas? Sayang ti kinagwapo na. Ay, narigal lang amin ti agsasaukay. Day tala ang ti ibagam. Wine. Kaya kula maamuan ti pudnaw. Tamakit-kita mi ngamin sweet da. Sweet ngamin ni Artemio iti anak ko. Awanan ti makunak, takas la prinsesa meten ni Nimiano kwa. Aya. Kuwan, adu nga ro ti umapal keng kwa na. Ubing ngamin day tanubyo na. Anya. Anya ti sinaludsod ti kaaruba ken kaitay nanang. Asino akaaruba ni Mia anak ko? Ni bakit Flora Day ka day. Sinaludsod na no adda ka no ti relasyon nyo kini Artemio. Ta nakita da aswit kayaw. Anya ko mo ti parikot dita. Kat nobyok mo't ni Artemio nanang. Diyak man amo kadagita akaruba, anak ko. Adala ang nakita da gimatul man ti dila da nanang. Karkarwag tupay nanang. Inton lumabas kami iti paraangan da. Agpaubaak man kani Artemio. Awan sigurado nga agsakit ti matada. Sapay awan ti agas ti sakit akasta. Confirm, Lucy, adakaw. Ay nawaw, talagang ada ti relasyon da, nanang? Wine! Ay awanan, sayang ti kinagwapo ni Artemio. Naku nampay anak ko. Noan niya mo nga ati nagustuhan na iti karuba tayo. Saan mo napintas day taan ni Miyaka? Amangan mo't no adatiin pa inom ni Nimyakin ko na. Dadana. Uwan niya. Hamangan mo no ada inaramid na. Iso nagustuhan ni Artemio. Kasla imposible mo ngamin no makurso na daan ni Artemio tikas kininimya. Itikas jay akinagwapo na. Na. Uwan ngagpaisawan niya. Wan!
Ada siguro nagpatulungan na dita. Ay nawaw, kas lamang asar dagita at tao. Anya manay ti pagpupudutan ti ulam, Flora, bakit? Ha? Makapaasar mo dagita akaro ba? Kita kay naka-holding hands damanay na magmag na. Apay, umapal ka. Ibagam ano kayat mo nga ag-holding stamag. Ha? Saray! Damag ko kaada ti relasyon dagita lakay. Di ka mas daaw. Ay, dawaw. Mas daaw. Anya kumangay ti pakas daawa. Di ka mas daaw no adnya tinagustuhan ni Artemiaw iti dayjay anemia. Wiyag da dayta. Anya kumatibibiyang kao. Amaw lakay. Tiatap meken ni Lucy nga anak ta. Ket amangan no adda ti impainom ni Nemia pagpaamaw. Di man lang mapampanunot mo ditan. Ay, kasla imposible mo nga main lakay. Nagalas tupay kita ay no kasta nga kuykuyog da. Ha? Pangasim man tagtal na ka, Flora. Na, No nagatal ta dilam, kudkudam. San na biyag di pada mataaw di sang kaistoryam. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Artemio. Ada ka di ibagam, Lucy? Awan mat kiti. Mas daawak laeng no anya tinagustom iti dayjay anemia. Ha? Ay, napintas kan nasingpot ni Nemia. Kan nagagitpay. Sanga pulo atawan tinagbaetan ti edad yo. Apay, di mo kaya tay ububing ngam iti sika. Wenno saan, tay katawenam. Manulaang matasanga pulo atawan. Sigurado ka kadi? Di mo kaya tay sexy kan napimpintas ngam ni Nemia? Ni Nemia lang ti kaseksyan kan kapintasan na babae iti imatang ko, Lucy. Anya? Sabali ti ipikto ti agas ken Artemio nanang. ay nawaw. Apay kaday anak ko. Nasabat ko di tadalan itay. Okay, anya nga tinagsaritaan niyo. Sinaludsod ko no di na kaya tay katawanan na. Tay siksi kan napimpintas ngam ni Nemia. Kahit, anya nga tiinsungpat na kin kanakaw. Ni Nemia laang kano ti kasiksyan kan kapipintasan iti imatang nananang. Ay, ayun na yun, aya. May katawa kayo na. Kano napimpintas kun sexy ka ngam iti dayjay anemia anak ko. Ano, nanang? Kawain! Ay, tumakder ka. Tagsarming ka anak ko. Saan ang mailibak day takin ka anak ko? Adaman kayat ko amaamuan? Oh, anya day ta, Lucy? Anya ti impainom mo kin ni Artemio? Anya? Anya ti impainom mo kin ko anak kunak. Amang ano epektive mat iti lalaki a type ko. Ay, nawaw. Kasla, adda kayat mo asawa na. Agsalsalud-sudak lang mat. No adda Tapno ibagakin ka, Lucy. Awan tiin painom ko kin ni Artemio. Saan ko akasapulan dagita? Tapno ayaten nak tinobyok. No di ka kat agraraman Naa? Siya pa'y di agraraman nita? Agraraman ka makaasawa iti ubingam iti sika? Lucy, saan akin na agraraman ti kasjay? Dayjay ti kunada agasat. Oh, apay ka di na pudot ti daram kanyak. Wenno, kursunada mo't ni Artemio anobyok, iso akasta ka. Agpudno ka man si Kalusay. Ay nawaw, anya ti ipudnok tatang? Kursunadam ka ni dayjay Artemiaw. Ni tatang mat. Anya akursunada alawlawatan nyo dita? Apay nga raw na pagpupudutan yung agina ni Nemia. Saan akas kini Artemio ti type ko anya? Anya nga rin ti motibo yung iti inam. Iti kasta nga aramidon yaw.
Ibagbaga mi laang mat ati opinyon mi tatang. Nagalas nga min akit kitaan no kasta nga agkuykuyog da. No di kat agraraman day ta anemya ah. Dahita nga ugali yung agina tinagalas. Ay nawaw. Kaya't kung ngay kalaysan ni Nemya, Auntie Julia. Anyat ko nam Artemio. Kaya't kung agkalaysa kamin iti anak yo, Auntie. Sapay lang ko mata umanugot kayo. Ay nawaw. Agpanunot ka pa'y anaimbag na kong. Sigurado akong kanina Nemya, Auntie. Pagpanunutam iti maminribaw. Tanarigat ti agbabawi iti udi na. Ni Nemya talaga ti kayat ko, Auntie. Ay ada kang kaday taa. Da kayo kinimya ti agsarita. No maipapan iti day ta abanag, da kayo ti agdesisyon. Jak kayat ti makibiyang. Nang runa pa'y kat adda kayong meten iti husto nga edad. Agyaman ako na yan, Auntie. Ti kanyak laeng kat agpanunot kayo ana imbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Kaya't kung agkalaysatan Nemya. Anya? Ipanagnag ko apod no ti marikriknak apanagayat para kin ka. Ay nawaw. Ang mga no, adaman nun ti maibaga dagiti nagatul ti dila na dita. Anya ko matibibiyang dangay. Ibagadan tumanen, nga dati impainom ko ken kanikwa. Di mon panunutin ti bagada. Apal dalang dayta. Hanggang sigurado ka kadikan niya, Artemio. Amangan mo't no agbabawi kanto. Ay nawaw. Sigurado akon kin ka. Ibagak ka di nga agkalaysatan o sana ka sigurado. Sigurado nga adun tumanen ti sauda. Nukas ti kayat mo mapasamak. Umanugutak. Saan tamutkit di abasol No adda ti maustel iti nalabos at kinaapal na dita. At damot ng kadakwada. Na ipalubos da ang maustel da itinalabos sa kinaapal da. Anum tabuneng mo, Ronald. Tumulong ak ang mga ayaw bakay. Ijay. Agkalay sa kanang Nemya kan Artemio entun umay abulan. Ay nawaw. Asino may tinakadamagam iti dayta? Ni Artemio amismo tinangin baga kanya. Hay, piman mate nga Artemio. Na, bagay damot piman. Talaga at tirador mate ti ubing dayta anemya. Kontrol mamad tangiwat mau. Nun agatil tadilam, kudkudam, kunak manayin. Sana day tan lablep ti karuba ti pakibibiyangam. Ni tatang nanang, sa di naman ang tinapanan na. Tumulong ka na ang mga ayaw. Ijay, Agkasar ka no magaya man dan Nemya ken Artemio. ay nawaw. Pudno, nanang? Ayunay kan, pudno Mangayo da nga rudain. Talaga anapiksa ti kararag ni Nemya, nanang. Uwid nga raw. Ha? Aga, sumantakas tao na iti panangipatagjay baroken ko na. Oray sa nga pulo atawanan ti nagbautan ti idadda. Prayer reveal man, Nemya. Prayer reveal? Anya ti inkararag mo, apay akas taunay ti panagayat ni Artemio keng ka. Mangrugi ka man ako nakon, Lucy. Ay, kasi mo ni Artemio. Kasano ko mga agbalin akaasi jay tao? Kat as-asi kaswak mo't anaimbag. Saan ang maibagay ni Artemio ken ka anya? Asino ka kumamot amang ibaga iti kasta kanyak? Kunamlan asino ka mo na pintas, Lucy? No, syakti si ka. Nagsapol kalat ako maiti kataunam. Tapno saan ang nagalas akit kitaan. Siyak man nga minong tinakitam kan. Bayam, tainto nagkasar kami para manan ka iti karne. Amangan no day tamot ti agas tinagatul adilam. Ditakan! Ha! Manaktak ka laeng. Kasar da Artemio kan Nemya ita. Saan kayo amapan? 5 ababoy kan o ti partyenda. Ay nawaw, nagadaon.
May mayat mutlaang no saan kayo namapan. Nakababain mo kadagiti agkasar. Nang runa pa'y kat inuy-uyaw yu iday ti kalabas. Asinaw tinangibaga saan kami amapan? Mapan kami Ngam, inton madamdama pa'y laang. Nasapa pa'y mag. Anya, Siyempre, karni daytan lakay. ay nawaw. Ay unay kan lusay. Nakabaybayag ka ba? Mabiit laangan da ito'y nanang. Ag lipstick laang da tao, tapno na pintasak mat ijay Ay agawa am atanay, agalas dusain. Sigurado agiwaras dan itimakan. Alawo na nanang, umayon. Ay agawa am ko na, tapno umuna ta itipila. Narigat nga ta ti maibusan, ha? 5 ababoy kanumat ti pinartida. Unang adumo nga rod ti bisita da. Sagaysay nanang. Ag sagaysay kayo pa'y mat Ay bayabon ta, sagay-sagay-say dita. Jay karni lauday dusay, sayang dagi jay. Aw, gaya. Ay, nayunak ti silupain, tanayunan ta ti makan nga alaan ta. Kita no asino ti imunay ti pila bakal. Ay, nawaw. Dagiti aginaan naggatul ti dila nalakay. Makitam day ta. Nagadwa sa uda ini. Saan ta kano abagay? Nagalas kano nagkuykuyog ta. Ngamne, isuda mo ti imo na ang nagpilay ti makan ngayon sa gana ta. Bayamon lakay, tapno maramanan damot Bareng day ta akar ni ti agas ti naggatul adila da. Sa bagay. Tapno maagasan na itadila na. Ay lawaw. Agasam man na itabakat. Apay ka day lakay. Agasam ta saglilima plato yaw kan lusay. Kay, anya ko matidakes na. Makan nga raw. Tapno adda ti reserba para inton bigat tatang. Da kayo kit dimot. Ay, pakpakawan. Ay, awanan ti adwa sao, si ka, Ronald. Nagpila ka ki di may. Mangala ka mo iti 5 aplataw. Tapno ada ti sidaam akarne inton bigat. Para laeng kada kami kun ni Lucy ti makan ngay nalame, Kanya-kanya mo to na. Ay, na yan bakay. Andyan tulangan, ti panunutan na itinagkasar nga inuy-uyaw-yaw. Awanin katawaan na kayaw. Iti anya kumagapaw, Wala, ta inuy-uyaw-yuin Sa ita, ta nagkasarda. Saglilima plato ti makan, tinalayaw. Ay, nakababain ti kasta makay. Ipadlaw yung may rawot kayo ti karnay. Nalpasan day jay tatang. Isubliyo pa'y laang amin. Uray pa'y, nakababain lata. Nakababain ti kasta nga aramid yung agina. Ang malay. Kaninyo na kita karnay. Amang ano day tati makaagas itinagatil adil-dilayaw. Tapno agtal na kayaw. Datamot ton ti pagsasaritaan dagiti maritis nanang. Win nga raw, rawot takanaw iti karne. Nagadupay ti ibagbagada nanang. Nalaing takano nga agwiyaw. Ngumno karni ti saritaan kat alistuta. Nadamag da siguro dagiti insaw-sawang taa kada nimyaken artimyaw iday. Nakababaintan dito'y nanang. Ay, wag. Talaga nakababain kayaw. Da kayaw nga agina ti starring iti tersina. Da kayaw ti topic da. Makita yun na ita. Bagi yumit lang timbabain yaw. Ay, nawaw! Tanangam ti panagsasaom. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakes asaom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti mangsukon ken ka, Jenny? Asino kumapay, friend? Tinubyok manen Wow, talaga aswit tinobium ken ka, friend. Kanayon nakasukunan dito'y pagtrab-trabawan ta. Sigurado, isunto pa'y ti mangitulod ken ka dito'y intun pikat. Sigurado daytan, friend. Ay, umapalaksan, friend. Ay nawaw, aklunum nga minan ti agdat-daton ken ka tapno addan tumot ti umay mangsukon ken ka dito'y pagtrab-trabahuan ta, Tina. Saan kumot nga rod a type dayjay a Brent? Tinubyok ti nagchat, friend. Ha? Adda ka nun iji parking lot. Umuna ako. Ay, nawaw. Agan anad ka, friend, ha? Sana ulatan. Niki, kumanan ba dyan ang itulod ken ka dito'y balay? Kat isumot akanayon, nanang. Talaga aswit ken ka. Gimatang pay nga ron iti pizza para kano kada kayo kinitatang. Ay, pinastrek mo kumapay, ta nagkapi tayo, anak ko. Agdardaras mo't nanang. At dapay tinapatag-alakad na. Day talaang agpaiso. Ay, win gayam. Nakagatang kayo kade iti isuot yawn inton kalay sayaw. Awan pay nga rod, nanang. At kita kami payla ang inton Sabado. Pilyin yaw tay friendly budget ako nada. Tapno saan kayo ang magastusan. Tinabatag ket adda may suot yaw. Nanang. Di mi matla ang kayat ti umutang para iti kalay sami. Tanarigat ti agbayad nukwa, nanang. Uy, Jenny, matuloy ka mo ti outing tayo nga kakatrabahuan inton Sabado. Sa anak pa'y amapan, friend. Ay, nawaw! Apay ngay! Adda na patag-alakad mi kinikiko. Agdate kayo, mat. Saan? Akita kami iti isuot mi inton kalay sami. Awan pa'y ngamin nagatang mi. Ay, wan! Inton sumaruno na bulan ti kalay sayo, aya. Wan nga rod, friend. Nagpardas ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga, friend. Ay nawaw, simang patgaya man ni boss. Ay, wan ngagpaiso. Ituloy tan ter aramiden ta. Amangan no makita data ti boss nga agis istorya ditoy. Kisayan na paikit din ti sweldo ta. Ay, narigatan, friend. Asino jay imawag ken ka, anak ko? Ni Kiko, nanang. Apay ka now. Sukunan nak dito'y balay inton alas 9. Da, apay awang ka diti trabaho mita. Awan, Sabado ita. Ay win anya. Nalipatak mutan. Apay nga raw, adi kay masapa. Aglabaak pa'y ngamin. Naurnong man ang timurang ko. Awagam ni Kiko. Ibaga masapsapaan na ti umay. Siya kaunti mangilaba kadagiti murang mau. Sigurado kayo, nanang? Okay lang kada kayo? Wan, okay lang anak ko. Para makidi iti kasaryo ti lakad yaw. Nasken nga kita kayo iti isuot yaw. Tainton umay abulan ng dayjay. Ni Jenny ngay antipaseng. Day ta, madama nga agsagsagana. Agtugaw ka paylaang atag kapi ka. Pangururayam ken kwa na nakaw. Inton naminsaran nante. Kalkalpas ko lang nga nagkape. Aya, sige ay. Ne, ay nawaw. Apay kasta ti panang kita yung kanya kantay. Ay.
Awan, maragsakan na klaunay, Kiko. Ha? Saan kaya mawatan, auntie? Ta sweet kalaunay iti anak ko. Aga sumantay nal daw asukunem dito'y balay. Kan itulod mo iti pagtrab-trabahuan na. Inton kan yawid mo manin dito'y balay. Kasta talaga, auntie. Delikado ba't ngamin ti panahon ita? Ang mga nun niya paikit di ti mapasamak ken ko na no saan ko nga ramiden da ita. Alawin. Kasta ti manugang akayat ka. Anya nga minun ti bagam kanyak, friend? Awan ka di ti aramidem inton bigat ti malam, Tina? Ay, jak pa'y sigurado, friend. Apay ka di? Umay kantuman ije balay, tapno ada pagpasuruan mi. Amukot, nalaing kang ag-design ti stage. Ay, na wow! Day talaga yan, friend. Kung naklakit din noan niya. Sapay awan kwartak nga ipahutang ko no bilang lang. Sa anak nga umutang, friend. At patulong aklaeng. Amok analaing ka no disenyo ti saritaan, friend. Ay, na wow! Siyempre, mut friend. Isulaang mut day tati amok ang maitulong ko iti kasarmukat. Agyaman aklaunay friend. Adunti na itultulong mo kanyak. Bayam, no sika ti mga sawa, bumawi ak tumatken ka. Si kakit dimot, friend. Mabayag pa'y daytan niya. Awan to pa'y tinubyok, asawan tukit din. Anya ngayon ti plano yaw, Kikaw. Jenny. Agnaid kami ni ti basit akalapaw ko na nang. Apay, di yu kaya ti agnaid ijay balay. May mayat matlaang no iti balay ni Kiko ti pagnaadan minanang. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Narigat mat ngamin no kanayon amang namnama kami kada kayo kinitatang. Ay, sabagay mo kidi Isunalaang taamangan no maikawa kami kanitatang yaw. Open mat ti balay na nang. No nawaya kayo, di umay kayong to agpasyar. Welcome kayo ijay na nang. Pasensyakan, Jenny, bakit? Simple lang ti kalapaw ko. Okay laeng, tinapatag kat ada pagrugyan ta. Agyaman naklaunay ta maawatan nak. Pag tinulungan tanto ti agurnong, iti kasta kat mapadakkel ta ti balay ta. Uy, bakit? Wen gayam, anya ti kayat mo asidaan ta isot ilutok. Sikaano niya ti kayat mo? Isungarod asal salud suden kalakay, narigat mat ano basta agluto aklatan. Amangan kunak nung di mo magustuhan ti iluto. Okay lang, oran niya. Awan mat kat ti allergic. Kanak amin. Sinigang at tilapyalat tangarudan Ay, una. Okay lang. Ala, sika pala ti makamo nga agluto ha. Tarugyak mo ti aglaba. Ay, nawaw. Anya ti parikot mo, pasing bakay, di ka matagtagarin ita. Mailiwa kaun iti anak talakay. Unay kan bakay, asidaglang ti pagnanay danda. No kailiw mo ni Jenny, di mapan mo ida sarong karan ni balay da. Kano'y jay nga raw tinagapwa kitay. Madlagayam. Nga mawan nga raw ti tao. Nakakanda daw ti balayda. Ay, way, Martes ita. Sigurado wa nagtrabaho na gijay. Ay, katinton malamlaangan Na, si kamo gayam day ta Jenny anak ko. Nakita yo ka di ti asawak, nanang? Ay, di ka mo anak ko. Apay, awan ijay balayo aya. Ay nawaw, agsalud-sudak ka din no adda iji balay, nanang. Ay, di ka agungot anak ko. Dagiti ubing la ang tinasangpatak iji balay itay, nanang. Amangan kunak no napan manen nakiin-inom da iji akiko. Ay, ka ipadas mo ati mapan ijay store. Amangan no ijay magtinagiinuman da. Wa, nanang, inakon. Ay, mabit lang, anak ko. Apay ka di? Anwam nga ita dos purdaws nga awip mo. Armas ko, nanang.
Dita kayon, ta sa pulak tinalaing nga asawa. Sa dino ka daw, ti bapanan ti anak ta, paseng. Damot igam na ados pordaws. Ano na day jay? Sapsapulon na ni Kikaw, lakay. Ay, wag. Nalabasak ni Kiko iji store itay. Na, anya ti aramidon da ijay. Anya kumapay. Arak manen at isang sangwunda. Ay, nawaw. Naglukon da ita Kikaw. Mamartang mo gayam. Ita pa'y adadakulan dagiti anak da sa gasta. Daitang araw bakay. Sweet mart, idinobya na pailaang ti anak ta. Oray idi kaas asawa da, kunam lakay. Tulungan na ti anak ta nga aglaba. Ang ita ay nawaw, jak amount. Kasla na puyat kamot, Jenny. Wan nga rod, friend. Ay nawaw, pinuyat da kan samot nila kay mo. Ay, wan maray. Literal a pinuyat nak ti loko. Siyak nga tamot, mare. Kaano mo't nga ta mapadasak ti kasta. Unay kan, friend. Kaya't mo mati mapuyat amang sapsapol iti manginom nga asawa. Ha? Anyat kahit mo asawan, friend? Sa bali tinangawat mo iti imbagak, friend. Napuyatak ta sinapsapol ko ni Kiko. Nabartak manan nga inyawid ko iti balay mi iti rabi. Syakit din ti mabanbanog ang mapanmang suksukon kun kwa na iti inuman. Naimbag kumaano sukunan nak dito pagtrab-trabahuan ta. Saan mo nga road? Na. Apay ngay, friend. No, kat sikat ikanayon asukunan na. Ita, ala, baliktad nga roden, friend. Sikamat dun ti mang sukon kan kwa na iti inuman. Dayta nga road ti pagpungpung tutak, friend. Uray aglabakan agluto. Di na pa yun maaramid. Naimbag ko nam taadadag iti anak mi ama ibaon ko. Sweet laang dayjay aki ko ididamo. Nangilim mga ninanang mo iti susi ti motor, Gwen, anak ka. Jack mo dati. Naglaingan na dyan, Jenny. Sa dinungamin ti papanamaya dati. Agpapaskan ti kumparik ita kat imbitado ak. No siyak ti sika, di kan mapanda di. Ay nawaw, apay ka dinasaan. Sayang mo't na dyan, ano sana kamapan. Sigurado ang mabaltag kayo manin itjay. Parigatin nyo manin ni mami amang sukon kada kayo. Asino nga min tinangibaga sukuran nak. Isulang mo ti mang bambanong iti bagbagi na. Sa dino man ang tinapanan tinalaing nga amayo, Gwen, anak ko. Napan iti ayan ti kumpari na anak papasken, mami. Inlamang ko lang arudan ti susi ti motor. Napanlata. Nagna, mami. Talaga anatangkan ti ulo day tang amayo. Aramidin na ti amin para iti arak. Ay na. Irwar mo man ti dos por dos dita. Talaga pagpungpungtutan nak dayi atawa. An-anwan nyo ti dos por dos, mami? Awanan ti ado sa ludsod, Gwen. Basta irwar mo. Ibabam ta dos por dos bakit? Amano. Talaga nga agdisuday ti ados por dos king ka. Agawid na karudan bakit? Saan ka di nga inbagak king ka nga oston ti arak? Ilaya pa nakarun mo ti kumpare Saan bakit? asyak ti pagpungpung tutom na eh? Nauma akon amang suksukon kang kaidya inuman. Imbis asyak ti sukunam, saan mo tasikamat kan ti masuksukon? Ay nawaw. Sino na kami na yung tinangibaga nga umay nagsukulan, ha? Ay na, sumungbat pa'y lang amin. Panawan ka na talaga. Makauma ka. Makaamu ka matan nga gawin. Alright lang, Jenny, bakit? Nasignal, dak makita di dalang ka, Nangamong ka matan dita, makauma ka. Hanyat aramidin nyo dito'y kadagiti ubeng, Jenny anak ko. Sapay rabi ay. Dito'y kami nga agnaad nanang. Ay nawaw. Habay ngay anak ko. Nauma akon amang suksukon iti asawa. Kanayon laangan nga iti inuman ti ayan na. Di na pa yan amo ti tumulong mo. Amo ka din ni Kikaw, apimanaw kayo kadagiti ubeng. Maamuan nanto no sumangpat iti balay nanang. Ay nawaw. Sa dino ay ati ayan na ita.
Pinanawak ijay dalan. Anya, ay anak kaw sapay rabi ay nasip nga Nangamong matad ang agawid. Sigurado ang mabayagan day jay tawan silaw na. Mangilawlawan day ta lalaki. Sweet nga agpayso ngam ididamo lang mat. Anyat masapul mo, kikaw. Pangaasim at agawid tayo na ibalay, bakit? Diyak kaya't tagbiag agmay sa. Di mo pa'y kayat day jay, maaramid mo ti amin akayat mo. Kailiw kayon kanagitan nakta, bakit? Pinanunot mo kumaday taasak bay ang nagaramid kay ti kalukwan. Masyan kakanikan niyak. Ikarik, agbalbaliw akong. Sardeng akong ti arak. Panunutak pa'y anaimbag. Ay, anya nga tati aramidak nanang. Pakawanak nga tati asawak. anak kaw. Saan mo't adakes? No ikam ni kikaw iti may sapay agundaway. Ta sigunken ka, kaedi na kamuki di dangdangran ti asawam. Saan matkit di nanang? Saan nga agkabil ti asawak? Tijak laang kayat kat tinalabas apa nagbarbartak na. Ay ka, agsarita kayo ay tinalapat, anak ko. Ibagam dagiti saan mo akayat kenkwana. Tano para kanyak nga inayo, ke maalapay laeng daytay tinasaya at asaritaan, anak ko. Huwan nanang. Kasaritak tumanan ni Kiko sakbay nga agawid kami ije balay. Masapol asiguradwak atong palen na dagitiin karina. Agyaman ak tayo manugot kayo nga agawid ka rin itubing, bakit? Tinagsaritaan taanay. Uwan, bakit? Di ka di madanagan. Agtong palak iti saritaan. Siguradwam laang. Maminsan pa'y nga aramidem di kasjay. Di mo namnamaan apakawanang ka. Uwan, bakit? Tulungan kan. Kan makipordiya ak manan tapno adagastusan tayo. Kasta Uwan gayam, irwar mo na iti malabaan, tas siya kong ti aglaba. Awan ti trabahok ita. Aginanakamot siyak pala ang ti aglaba ita, tawan pa'y mo't makipordiya ak. Mabit lang nga rod, ta irwar ko. Agraman ulos tayo, pakilabam. Uwan, bakit? Ariglado. Ay, nawaw! No pamilyado kan atao, rumbang nalaeng nga aramidam ti responsibilidad mo. Iti kasta, awan ti agbalin aparikot iti nagbaetan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, ay da anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang. Ada ka di kwartang dita. Naibus ka ditin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang. Ay, naibuson na anak. An-anuan nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y mo't ngamin ngayon lako ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano a kasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kumaa, no day pauit mo. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo. Karuruar mila ang iti kalman. Ala, no awan, okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rob kinitatang mo. Anya nga, itimbaga ni Aida, Lilia bakit? Day tangarod ti parikot ko lakay.
Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwarta na, ta na ospital ti apo ko ta. Ay nabaw, kasanungay day ta. Di awanan igatang tay ti masapsapul ta. Awanan Awan mo ti bayer mo, tay lakom kumatikal din mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro na teng Ay, jak lakit ni maanusan bakit? Di pa'y kat kaslakal ding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta. Ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapasken aya? Da George ang kalugaran tayaw. Kasanumot anam mo am. Limabasak iti paraangan da itay. Kat nakitak nga ado ti tao. Iso nga sinaludsod ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan, mapantalat ta. Ngem amangan mo't nun niya ti panunutan day jay. No dito'y probinsya, saan na masapol nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karni aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sinsidain ta. Di ka na ha? Nala, urayan nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapantakit din. Tanay, alas 12. Sigurado nga agiwaras dan iti makaan. Narigat ti maladaw niya. Amangan kunak no may busan ta. Ay, nabsog mananda tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw, Ha? Apay ka di makat? itay pay adi ka matagtagari dita. Sao ka sao, ngem di ka mo sumumbat. Apay ka day, Adda na unag pampanunuta. anya maninday ta. Nakitam jay mamadto itay. Kaumat, apay di mamadtaw. Nakita nga danyawat ni George a kwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalan tamat tikas jay at trabaho. No kasta, kayat mau tagbalin ang mamadtaw. Un bakit? Dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills kinakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akasta. Isungar ako nakapadasin ta. Duwatan tapno doble ti income ta. Ay, kayat ko day talagay. Magatang tamin a kayat ta. Kansaanin ang masapul at dumawat tay ti anak ta. Anya nga iti impapadtaw, wani impapalad, wani impabuyon da dya abaneng lakay. Impapugto na no asino ti lalaki ni bakit na. Anya nga itimbagam kun kwa na. Narigata nak ngaron ijay bakit? Jak amaw no niya ti isungbat kaw. Isung embagaklatan a lalaki. Natayag ken dark brown ti kulay na. Ay, namatimut kun ka. Why? Naimpaglangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan idi napalabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad na kun ka. 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat timpapadto na si ka. Ay, sagsasanga ribu tagaroda. Ay, No, ada tayong papadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam tala kay Benito kan bakit Liliana na. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mo tinakadamagam? Ni pari baning. Iso tinapanan na itay agsapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day ta abanag Mayat kit di no at na mamadto di ti lugar tayo. Saan na masapula dumayo tayo. Mamadto na pa'y adwa nga agasawa. Sardengan nakman si ka primo. Ang mga no iskamar laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko na. Jak abo
Di mo inpagod aya. Saan nga raw? Diyak mo't makitan. Amangan ko na no, tinakaw damot tayo. Sino kumamit timang takaw? Nagiti lumablabas Amangan no kinursunodaan nagiti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pay asap sa pulag ngam awan mo. Mapanak to man itay ang natatabi nito kan nanalilya. Di mo ibaga nga agpapadto kam kadagiti nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabalin na mapukaw na diya kawitan. Nangina day dyan anang. Hay na, primo aya. Agtalak ka nga men adagos kat sa antay nga amo no pudno amamad to dagiti ang agasawa. Ay na wow. Anya ngayon na. Asino tinang takaw iti manukaw? Amok tiro pa na. Ngamjak amo tinagan na. Mas kula daw kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Nas ka na sa pulo madagos ti manok mo, tamangan nila ko dan. Isuro yung arod kanyak no sa dino ti pang sapulak iti manukaw na. Ti manok mo, kat inlumeng da iti may sa akulungan. Kawayan akulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutlaang ti agtatakaw primaw. Agyaman ak unay na. Biro kag ti manukaw itamot laang. Oh, adto ti bayad ko. Ay, Agyaman ak manan. agyaman akmat primaw. Umay kanto manan no kasapulam ti tulong mi Mas kulado kan natayag ka no tinang takaw iti manukaw na nang. Ay na wow. Sardangan nakman si ka, primo. Isuti ko na ni nanalilya itay. Nasken abiro kag ti kawayan akulungan adakta kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alaw-lawatem dita. Anyat kayat ti asawan na nang. Anya na dyan? Diyay kawitan kung samot na dyan. Isu talaga. Kauawid na laang itay. Di mo nakita aya. Saan na nang? Kunak tumagking ka. Adalaang dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagiti amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan naklagayam nagijang agasawa. Imposible nga min Di kan tumagpampanunod. No talaga amamad to da. Wano mamuyon da. Apay nga italaang ngay. Nakaawag ka mat, ay danak kong. Kumusta kayo, hindi tananang? Nasaya at latamat. Mangipaw itak iti igatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipawit ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, nanak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipawit. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, ka nagtrabaho kami Ne, kitaan nyo nanang. Di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may. Apay tatabi nito. Anya timbagbagayo ti asawak. Anyat kayat maasawan, ninita. Ti kunayo kanukot at dalalakik. Natayag, kan dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di aga po itinaramid yo. Kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kasto nga men, nakto. Di kayang palawagan. Ijay barangay hall tayo agkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasang tanatayag kan dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngum saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay nawaw, pangasim ni Nita, di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day nga rod. Lakay kan bakit kayon? Ngumluk ko nyo pa lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Diyak ipalubos ada kayo pa lang ti mangdadaol iti pamilyami. Asino nga iti lalaki ang nakitak akasarsarita mi jay paradaan iday? Saan mo akabit na jay? Diri morti pud no? Saan apud na mamadto kayo? Lukluk nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsaritak ay nawaw. Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nilakay na nga dalalaki na. Saan apud no aya? Nagkamaliak nga raw.
Asino nga ije lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan? Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki dain. Sigurado nagdiretso na ijay iji barangay hall bakit? Awan nga ruden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni tanakong. Ije barangay hall nana. Apay ijay. Idi mandak dagiti nang dadaal iti biyag mi nga agasawa nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy nga min nana. Napan nila kay ko iti ayanda tatabi nito ken nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy magtatabi nito. Imbaga na anatayag kano a color dark brown ti lalaki. Karkaro ki din nagsuspetsa ti silosong asawak nana. Ay nawaw. Linoloko mo ti aramida dagitang agasawa. Dayta nga ron nana. Kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primo. Napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpet dito'y balay ket kunada kano nga enlemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod tanagawid mo ang ti mapukpukaw a manok na. Pamanaknek asaan apud no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang ti pada da atao, isu amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita nanang? Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, itian niya kano agapo nanang. When ata idinapan nagpapadto nila kay na kaimbagada kanong ada ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit diti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga ada ti lalaki ni bakit na uray awam may. Ay una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita mamatikan kanyak primaw. Una nang, napanagnagak matang. Kunak tumaking ka. Iskamar dagitang agasawa. Saan apudno ti bagbagada ang mamadtuda. Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy. Ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amom ka de, tinapasamak ka da nanang kentatang mau. Apay ka di, nana. Anya tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Naipabarangay da. Anya? Apay ka no, nana. Iti anya aga po na ipaparangay da? Wen ata agin papadtuda nga agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kwan imbagada anatayag ken color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayon na pagapaan da ninita ken baning nga agasawa. Anya? Agawid ka pailaang nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel mau. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta. Uray ti anak ko, biniktima da mo laang. Ay da. Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw. Di mo mutimpakpaka mong agawid kagayam anak. At dati napatag apagsasaritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya tiyar aramidan niya ay dadito'y balay bakit? Di na mga rod imbag ang agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Amang ano daindanon da ken kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mat, nagawit kayon, tatang. Anya ka dito'y baga, mayda. Nagawid ka mo't kayam. Anya ginadamag ko na ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam anak? Basta adda, agin papadto kayo kanumat. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba na yung kaninita? Nagpalawagak anasaya at itinagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino ko yo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang.
Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo dito. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Diyo ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayo na talaga. Day tati di mo aramidon anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wine, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay, nawaw! Di ka agaramid iti linuloko. Tauray kasanupay ti panangilimod mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimod adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat aramidem Mari Deborah, invidium samat ti kapita. Un mare, i-reels ko man. Isupay no adda ti maurnong. Naimbag ka pa'y Mare, aksuswildo ka iti Facebook. Gadget lang ti kasapulan mare. Surwan nakman mat Mare, no kasano dayta. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook Mare. Anya nga minan ti Facebook name mo mare. Friends tamat iti Facebook. I-search mo mare. Taitag ka iti post ko tapno makita dagiti followers ko. Tapno i-follow da kamot Alaman nga rod, dayta ti Facebook ko. 996 lang ti followers mo mare. Wen nga rod Mare, basit pa'y iso atulungan na ko Mare. Kaya't kumati agsweldo iti Facebook. Agkape ka Ricky lakay. Agyaman ako na bakit? Uwan gayam, nasalaw ko ni Mari Marta dita dala ni tay. Anyat inararamid yun diti balay. Apaya narabyan na dyan. Nagaramid kami iti content lakay. Ay nawaw, content? Wan, surwak nga ag-reels. Takayat nakanumot tagsweldo iti Facebook. Ay una, mayat na ita bakit? Matulungam ti kumarem. Sigurado, ano makita dagiti followers mo ti vlog yo kat i-follow damot ti kumarem. Kasta nga rod lakay. Panawan ka pa Tagluto akiti pangrabyanta. Si kamot ti makamungag kape. Ituloy tan tulaan ti panagsarita ta inton madamdama. Adda ako, nanang. Ay nawaw. Apay nga itakalaang anagawed si ka Marta. Ti kunam kanyak ket mapamula ang alaan ti tangdan mo iti kumarem. Nagpasuro ak ngamin iti kumarek, nanang. Ay nawaw. Anya tinsuro na ken ka. No kasano ti agbalin a content creator. Amumot ni Mari Deborah, nanang. Ado ti followers na dayjay. Kan agsusweldo pa yan iti Facebook. No kasta. Arapaap mo gayam tagbalin a content creator. Wo, nanang. Uray asinumat Kaya't kumati sumikat, nanang. Addaken ka day ta anak ko. Tulungan nakman kit di. Ibagayo kadagiti kumariyo ta i-follow dak iti Facebook. Anya kumangay ta amumi no may papan iti kakasta banag. Buludak ti cellphone mo ta i-share ko ti post ko, nanang. Tapno adu ti makakita. Isupay mo't ti mainayon iti followers ko.
Napananinanang, tatang. Nakaturog pala ay. Nabandog ka no ang nagdalaws di tarubayan. Da kayon tungaro ti mangibagakin kwa na arimwarak. Sa dino ay at ipapanam. Iti ayan damari di Bora, tatang. Apay, kunak manunal pasan ti panagdalos mau. Nalpason, tatang. Mapanak ijay ta agaramid kami iti content me. Anya, Iti saan nga agbayag, agbalintumot asikat a content creator ti anak yu, tatang. mala, mapan ka no mapan ka. Siguraduam la, nga iti ayan ti kumarem ti papanam. Adda akmanan, Mari Dibora. Umay ka lang, amare. Saan ka abi si Mare? Saanan, mare? Kaltalpas ko lang nga nagluto kan nagdalos. Madamat inanak. Apay ka di? Tulungan nakman, Mare. Tapno manayunan ti followers kan views ko. No adda ti i-post mo a content mo. Itagmulatan kanyak. Tapno makita mo dagiti followers ko, mare. Tapno i-follow da kamot ang. Okay laang ken ka, Mare? Okay laang nga itagka kadagiti post ko? Uwan, mare. Okay laang. Tulong kumutan kan ka, ah. Ay na, Mare. Agyaman aklaunay ken ka, ah. Sigurado ang manayunan ti followers ko no kastalaan. Adda ka di pa'y ti aramidam, nanang. Pakanag lang dagiti baboy tayaw. Apay ka day. Siya kun, nanang. Sikate anya. Siya kun timang pakan kadagiti baboy tayo. Ay nawaw. Itabampay. Awan ti papanam ay ah. Saan ka abisay? Sa anak abisi, iso asya kun timang pakan. Angam i-video nak ananang. Anya. Masapul nga i-video nak tapno adamat ti maipost ko. Amuyo ka di ananayunan ti followers ko, nanang. Ala, no kasta ti kunam. Iso at aramidag. Angam mabait lang, nanang. I-charge ko labi iti cellphone ko. Na, ang mga numabayagan pa'y dayta ka mabisinan dagiti baboy. Makauray dagita ababoy, nanang. Kaya't yu ti cake, tata? Cake? Nagkapuan ti cake. Asin na ti nag-birthday. Awan ti nag-birthday, tatang. Imado nga min ti followers ko, iso akayat ko ti ag-celebrar. Aya, Uwan, tatang. Na-monetize matlaangan ti account ko. Kaya't asawan day ta, agsweldo aktumat iti Facebook, kas iti dayjay a Dibora. ay kat mayat anak kaw. Isupay mo't Uwan amangan kunak no maartapak pay ni Mari Dibora. Agpadpada kami ngaminan no followers lang ti saritaan. Anya, Da kayo matgayam ti lumabas na Flora. Siyak nga road. Adala mapangkugatangan di ta store. Naimbag abigat mo, Deborah. Kastamot ka da kayo, nana. Ada ka din ni Marta di tabalayo, nana. Wan, busy mat. Busy nga aramid iti content na. Kastagayam, nana. Apaya na sa ludsod mo na kang. Saan mo't nga minan ngam umay dito'y balay? May kawakit din Ay, ibagak to ken kwa na Nga may nakasarungkaran no saan abisi na kang. Okay, nana. Agyaman aklaunay. Sinaludsod na ka ni kumarim itay agsapa, Marta. Asino, nanang? Asino kumapay ngay? Ni kumarim adibura Apay kano, nanang? Anya ti imbaga day ta a Dibora? Di ka kanumo nga minan mapaniti ayan na. Di na makita abisi Mapanmumot nga min sa rungkaran. Ano saan ka abisi, anak? Umapala ang siguro day ta kanyak, nanang. Iso nga agaramid manen iti issue na. Ay nawaw. Anya kumangay ti apalan na ken ka. Umapal ata at ado ti followers ko ngam iso. Kat iso na ti imo na nag-reels. Ay una yun ti kasta ka panunutam, anak. Saan man ang nasaya at ti kasta nga ibagbagam? Anya manon ti impa-deliver mo, Marta, anak. Ay nawaw, di yung maangot ayan, nanang. Makanti impa-deliver ko, nanang. Nangalaam mo ti kwartam. Siyempre, nagsweldo akmanan iti Facebook. Aya, Dakkel mati sweldo, iso nga ilibre kayo, nanang. Kantap no saanan amasapol nga agluto kayo. ay, agyaman aklaunay no kasta anak ka. Uwin gayam,
Tulungan nakman nga ag video nanang. I-video tapay ti in-order ko sakbay akanan tayo. Tapno maipost ko iti Facebook. Makadlawak man, Deborah, bakit? Ay nawaw. Anyamat day tamadlaw mo, Ricky, lakay. Saan matan nga umay ti kumarim di ti balay? Nabayag matan. Ay nawaw, apay karungay. Anta ka di ti diyo nagkinaawatan? Awan ammo ka nagapaan mi. Apay nga ro, dakila at aliniklikan na ka. Day tangarod mo ti jak ammo lakay. Nang rugi idi madu ti followers na kan agsusweldo iti Facebook. Kastamot ten. Kaya't maasawan, di makkel ti ulo ti kumarim? Jak ammo alakay. Narigat agsasao ngem kaslakastan a. No agsabat kamin tupay di tadalan kat kasla angin kami iti tunggal maysa. Day, tirigat na. Hangam sa nabalilatan bakit? Apay akas di ti ipopos mo iti Facebook, bakit? Saan mo't ang negatibo ti impos ko lakay? May papanlaang mo't iti kunada a friendship. Kasla ka na heartbroken. Nasakit nga rod mo't tinakam ko iti mapaspasamak. Nang rugi, di nagbalin a content creator day ta Marta. Kaslasan mo't ten a kumari ti pangibilbilangan na kanyak. Limastog pa yun. Ay, di nakasiguron kasapulan iti biyag na, bakit? Kunam idi atultulungam tapno umano ti followers na. Dahil ta siguron tayo kunada seasonal friendship. Awan mo't amok abasol ko kankwana. Ure awan basol mo no iso ti madayo, anya nga ro ti maaramidan tayo. Choice na mo't dahi ta. Kahit sapay la ko ta di nanto pagbabawyan. Apay kanumat akas ti ipupos day ta Deborah? Anya mo ti pagpupudutan ti ulam si Kamarta. Talaga nga agburak ti darak iti day ta Deborah tatang. Basa am ti impos na iti Facebook. Yan, itak man ti pakarururodam. Day ta ni basa am no anyamat ti makunam dita tatang. Ay nawaw, day talaga yam. Awan mo ti mada iti post na. May papanlang mo ti panakigayam anak kao. Wan angam kaslasyak nga mitipat patamaan na. Wano, nasakit tinakam na tad ado ti followers ko ngam iso. Apay kumangay ngagsakit tinakam na. Wan ata ado ti supporters ko ngam iso, kat iso pa'y ti imun una anag reels. Di ka man agsaw akas tanak kao. Nalipatam samad. Ano sa nagapukan Deborah kat awan ka itayan mo ita. Imadulang ti followers mo. Di makalmutan ti ulam. Ay nawaw. Apay mo't akas di ti mapan mo ipupos, ka Deborah. Ne, nakaumay ka mo't, Mari Marta. Long time no see. Sa bali mo't ti bagbagam. Apay akas di ti ipupos mo iti Facebook ko na. Awan mo ti madi iti impost ko, Mare. Amok nasakit tinakam mo kan umapal ka kanyak, taado ti followers ko ngam iti sika, kan dakkel ti masusweldok iti Facebook. Saan apod no day tamare? Awan mo't makagapu tap napalan ka. Ay na mare, amok dagitan, agin-agin kalaang manendita. Tap na ibagakken ka, saan ka nga apalan? Imadulang ti followers mo, kan agsusweldo ka lang iti Facebook, kastamot tentog ugalyam, di makalmot ti ulom, ay nawaw. Anyat ko nam, ulitin man. Imadula ang ti followers mo, di makalmot ti ulom ko na. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. No agsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anya di imbaga ti karuba kanyak, bakit? Ay nawaw, anya tindanon daken kalakay. Nagbinbinog kayo kani kumarim Marta dita paraangan tayo itay awanak. Dadya ka di? Wan, puno na ita. Anya? Kasano, kat kumkomporme to may naibagbaga. Kunak no kailiw na, iso ngay may, ngam apamot gayam ti birbirukan na. Diya ko nakapagtapal, iso pinagsasawak mo tin Oo na yan, bakit? Intun sumaruno, di mon patulan. Sayang ti oras mo iti kakasta a klase ti tao. Deserve na laang lakay. Imadula ang ti followers na, kastamot tentog ugalyan na. Dimakkel ti ulo day ta babae. No amukla nga kasta, jak kuman tinulungan idi. Nanang,
Kasano day tuyong? Ay nawaw, apay ka day. Jak matan malukatan ti Facebook ko. Kasano di mo malukatan? Permanently disabled ko na namat nanang. Ay nawaw, kasano nga ruden ngay day ta? Awanan sweldo no umor nanang. Sayang dagiti followers ko. Mabagtitak lakit din o kastoylaan. Ay pangaasim anak, agpanunot ka nasayaat. Sayang dayjay nanang. Inrigrigatak tapno umado ti followers nga maidilit laang akasta. Kumusta ngayon ti Facebook account mo? Disabled ako na ni nanang mo, anak. Awan nga rudan tatang. Talagaan na dilitan. Di saan kan ngagsweldaw? Saanan Ay nawaw. Makapabagtit nga rod tatang. Sayang ti followers ko. Karmam siguro rayta. Dumakdakkel nga minti ulom ka. Jak amon tatang. Jak amon ti aramida. No agrugiak, sigurado ang mabayagan sakbay nga umado ti followers ko. Sapay kaguran ako ni Mari Dipura. Sigurado adin akong tulungan day chay. Anyapay nga ron ngay. Ang subli kay ti sigod at trabaho ma. Aglako ka man na ni ti bugo aong ken makipurdiya ka tapno adda pagbiyaga. Isumot lagayam adi mo ma-search ti Facebook ni kumarem. Bakit? Ay nawaw, apay ka no lakay? Indilit ka numat ni Facebook. Anya? Ti ko na nagiti kalugaran tayo. Kat amangan no na disable. Tra kumkumpurmi ka numat nga minan tinaipupos. Pananguyaw ka nupay ti daduma. Amangan no adu tinang i-report lakay. Saan tayo nga mo tipod no ama kagapo? Bakit? Bugoong! Bugoong yun di tagagayam! Ha? Nalakalaan! Ay nawaw, ni Mari Marta magyag pukpukaw. Huwag nga ron. Aglaklako mo't gaya man ni ti bugoong. Awan sigurong ti masweldo na. Iso ang nagsubli iti sigod at trabaho na. Panawan ka biit tagumatangak man iti lako na abugoong. May salayang ti katangang bakit? Adupay mo ti bugoong ta. Manungay tabugoong alako, Mare. Kas iti sigod, sa gasot laang mare. Ikanak man iti may sa abote. Agyaman naklaunay amare, naksayan matlaangan tilakok. Awan anyaman na, Mare. Nagsubli ka mat iti sigod at trabaho. Kapilitan amare, awan mo't nga minon ti swilduak iti Facebook. Naidilit ni Meta ti Facebook ko, mare. Hay, dayta tirigat na, Mare. Isu siguro ang napasamak dayta, tapno saan akarkaro a dumakkel ti ulom. Sikan tumot ngamin, Mare. Imadulang ti followers mo, di makkel mo ti ulom. Anya ngay ita, ag back to zero ka manen nga aglako iti buggoong. Ay, nawaw! Saan agaputa nagbaligi ka kat agbalin kan analastog. Agtalinaad ka kumalataan na pakumbaba. Kan adalata ko marespetom iti padam a tao. Iti kasta kat manayunan tupa iti bendisyon a maawat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.